East Africa Legend. Niko na awards kama 10. Nimezunguka dunia nzima kwa ajili ya kusukuma muziki wa Tanzania. Kiswahili kimekuwa na Burundi ni kama ni nyumbani kwangu sasa, kwa sababu nashirikiana na muziki wa Burundi na mapromota, na nimekuja hapa kwa mwaliko wa Bwana Bruce Mutwenziba. Wameniita kufanya show, lakini sio show ya playback, ni show ya band live. Nitakuwa na Ingo live band. Kama mnavyojua muziki wangu ni muziki wa kila mtu, na kila mtu ameshausikia hata kama alikuwa ni mdogo. Kwanza nashukuru, kwanza nimpongeze Bwana Bruce, maandalizi ni mazuri. Waandishi wa habari wamefika wengi, na maana habari zetu zitafika kwa watu wengi, na nashukuru kwamba mmetupokea vizuri. Na mimi kusema ukweli wa moyoni, nimefurahi, na furaha hiyo imenisababisha niwe na confidence ya kufanya performance kubwa kali na live band. Kama mnavyojua vijana wa siku hizi ni wajanja tu. Auto-tune nyingi kwa studio, akipatiwa microphone stage na live band with all instruments anashindwa. So sisi tutaelezea, tutaonyesha, showcase, transform muziki wetu kuwa international. Nimejiandaa, nimefanya mazoezi sana mengi, nimefanya push-ups nyingi, nimefanya weight, nimekimbia, sababu ukiimba live band unatakiwa uwe na pumzi. Uko unaimba chorus wewe, unaimba verse wewe, unaitikia wewe. You have to be very perfect and very active. Kwa hiyo nimejiandaa, na kama kuna chochote mnataka kuniuliza niko tayari. Asante sana. Nibaza yuko mwashoboye kubyumva, ariko muri kano kanya mbere yuko tuza kuba umwanya w'ibibazo, turafise abandi ba artistes. Turafise Ndimbati kuva mu gihugu cy'u Rwanda, turafise Walase kuva muri Ingo live band, turafise Fernando, turafise na Mutima le comédien. Reka duhe ikaze Ndimbati nawe nyene n'umushitsi wacu kuva mu gihugu cy'u Rwanda, tubwire ingene yakiriwe, anatubwira ingene yiteguye ku munsi w'ejo. Karibu sana Ndimbati. Murakoze cyane, ngira ngo mu by'ukuri ni ibyo gushima. Mbere na mbere ngewe ndabanza gushimira Imana ikomeje kuturinda, nongere nkurikizeho boss please watekereje akavuga ati ku munsi nk'uyu w'ejo w'itariki ya 6 uzateranya abantu. Nuwo kubahwa cyane ko ubu turi hano kubera murebe ukuntu mwese mwafasha amakamera yanyu mukaza ahangaha. Abantu nk'aba rero barakenewe, abantu nk'aba babonetse ari benshi twarushaho gutera imbere. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, ngira ngo Ndimbati muramuzi, icyabahishiye rero nta kindi muzakimenya ejo, kandi ndabizi neza ko ndahamya ntashidikanya ko twese ejo tuzaryoherwa kandi cyane. Mu by'ukuri ntabwo twafata umwanya ungana gutya ngo tuze gukora ubusa, tugomba gukora kandi cyane. Murakoze rero, reka mbashimire namwe abanyamakuru, mukomeze kwitanga. Murakoze cyane. Avuze neza, avuze make ariko meza, ati ntagisibya ku munsi w'ejo umuntu wese azoba ari muri kino kibanza ategereza kuryoherwa. Ari naco gituma tubandanya tubabwira yuko mubandanya murarika abantu gusa ku munsi w'ejo ari benshi, ibibanza birahari, baze baryoherwe. Ni ikibanza kiraguye, umuntu wese ashobora kuza akisanga. Ariko turi kumwe kandi na Mutima le comédien, nawe nyine n'umukomedien atakyorosha dufise muri kino gihugu. Nibaza abakomedien babiri bakomeye mu bihugu bibiri, bose bahuriye kuri stage imwe, azoba ari umuriro. Mutima na Ndimbati, reka tumuhe ikaze Mutima nawe nyene agira icyo atubwiye cyane ku bijanye n'imyiteguro yiwe yo ku munsi w'ejo. Amace tw'ijambo Fernando hamwe na Walase nawe nyene bagira icyo batubwiye. Murakoze, karibu sana Mutima. Murakoze. Ndashaka kuvuga mu cyongereza kugira ngo nabo nyene kumva ipane. I can speak English. Fasha ama microphone rero. Joga mbere no gushimira uyu muntu ariko azana ihinduka cyane nimwe twavuganye kuko twakabye hamwe n'umwanya ruka mu uyu mwanya rero
je nanje yizigire ejo bizomera neza amejo mu gatondo ikintu novuga somana ndamutwara ahantu ndimbati bamutwo kujyaki kubera ari njyatazi njyatazi kumukeke yawusigaje nkawo ufana zikuya hama rero kuvyerekeye ejo murakoze kazi ikaranzi twagize murakoze sho yamaze gutangura itara naba ku munsi w'ejo arakano ku munsi w'ejo rero igere bizoyemeza Fernando na Gusto kuva muri We Love Music nabo nyene barafise ico babwira abantu bazoza ku munsi w'ejo ikaze ndakanze niyo umuntu wese ari hano cyambere n'ugushima Imana yatumye twese dushobora kuba dusigaye birashimira no kubateguye kubona bakoranije abantu benshi batandukanye bazwi buri wese afite izina ryiwe kandi buri wese naza asagiza rero ikindi nacyo ni uko abashoborarisite bo muri ngaha wese akagira inkuru aho ashikana kure cyane hashoboka kugira ngo bimenyekane ahantu henshi ituze dutambe twihorera ko ibintu by'akazi kenshi kubimenyekanisha niba akazi kacu hanze kazogaragaze ejo kuko tuzokwereka ibintu abantu mwemwe ntabwo ari ibizoba abantu niko hazoba ikintu amanatwe tubereke ibyo twabategura kuko ndibaza ko buri wese yiteguye amakazi n'iteka ryo kuba tuzobera kuri stage imwe n'umutima w'ikindagiro akomeye cyane imbati kuva mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na TID twakoze twumva ko je ndibuka neza ibyo kujya mu muziki narabyumva kukoze ibintu kumva iteka ridasanzwe kubona ko kuri stage ko birashimira cyane biteguye ko niko kandi bose bavuga ko n'abakunda kuri stage hama ikijyana naco n'ibyejo n'ibizo bizo Love Music nibaza benshi barazi performance yacu tukamwita music live ndetse na clip live ariko ejo nibaza ko indirimbo zitari nke zizovuzwa live nibaza badase barakivuga niko imyitegurire kure ni uko umwanya utabonetse ukwiye cyane n'ahandi muri liste yacu yose ubaye turabishoboye ni nako kandi dushobora kubyerekana neza ejo tukavuga neza amamediya nibaze ko ariho bazobona gusambaza performance yacu abantu babone icyo dushoboye na cyane cyane ko indoto yacu ari kugira live music no gutsimba twifuza ko ibyo play back twabandika mu Burundi twirinde ko twebwe wese afite strategy yiwe twifuza ko ejo cyangwa igihe ejo bikomeye cyane kuri live music kugira ngo We Love Music umva live baza ko kugenzi wa ndetse ari kongera ko firstly, let me welcome these brothers from neighbors countries. TID, NDIMBATI, Amanashaka nshimire cyane abanyeshuri bose bari ngaha. Nongere nshimire Amba Business Company yashoboye gutunganya abartiste batandukanye mu ntara imbere twishimiye kuvuga byinshi mugenzi wacu yabivutse ibintu ku ruhande rwacu rwa music twiteguye kuba umuziki mwiza uryoshye cyane ubereye umutwe murakoze bavuze neza umuziki mwiza w'abazi umuziki w'ikibiriraho niwo ku munsi w'ejo uzoba uhari muri kino kibanza nta mpamvu n'imwe yo gusiba muze muri benshi ariko turi kumwe kandi n'umugwi utavyoroshe umugwi umaze imyaka ukifatamo neza umugwi wa Ingo Live Band usanzwe urongowe na Walise nabo nyene bafise ingene biteguye kugira ngo batange igiteramo kidasanzwe ku munsi w'ejo turaza kubaha umwanya nabo nyene bagira ico bavuze hamaze tuzaha umwanya ku banditsi n'abamenyesha amakuru bari muri kino kibanza kari gusanga Walise nawe ubwira icyo ushikirije bari muri kino kibanza bijanye n'igiteramo cyo ku munsi w'ejo naje ndakamukije cyane tumaze gushimira umwanya Yesu bavuga menshi n'imiteguro y'iwacu irahagije bivanye n'uko uri inzobere muri uwo mwuga wa music live nta mpungenge n'imwe dufise ejo tiyagarira hano mu rujanda nawe nta mpungenge tudufitiye kuko ibyo akora arabizi cyane natwe yabikoze imbere yacu kuvuga ko iruhande rw'iwacu nawe nta bwoba dufise bizogenda neza We Love Music bari nabo nyene tumaze gukorana byinshi
bijyanye na live ni kuvuga twe turi ngaho kugira ngo tuze tuvangavanga umuziki kuko twe dukora umuziki twigiraho uwo bita music live muri uko kuvangavanga rero tuzotangura tuvangavanga imiziki y'iwacu n'iy'abandi tuze tuvugirize TID tuze tuvugirize We Love Music novuga gusa ikuru ni uko dusenga Imana yo kw'ijuru tumusenge turi amahoro bijyanye na show ibintu byose bitunganije neza. Murakoze yari warasenga muri Ingo Live Band ngira mwashoboye kumva bose bariteguye gutanga igiteramo kidasanzwe ku munsi w'ejo ngena mugira abantu yuko ku munsi w'ejo uja na Hangwa Business isanzwe irongowe na Ndayiragije Bruce Niragira Bruce Murantunga yemeye gutanga ubuzima atari igiteramo ku munsi w'ejo hano ku Mutwenzi kuvuga yuko nta mpamvu n'imwe yo gusiba turaza kwakira ibibazo by'abagizi n'abamenyesha makuru turahera ku bibazo microbanzo zimoving ikinyamakuru asanzwe akorera ibibazo bitarenga kuri 2 hama cyo Rwanda Evans Emery Kube Drama Starboy amen n'uyu na uyu ibibazo igice cya mbere tuba tugiyeteje kumaliza ile show akanipatia tuzo ya heshima. Kwa hiyo naomba nikubishie tuzo ya heshima nimepewa. Kitu ambacho siwezi kufanya nataka kuomba tuzo. Unajua tayari umeshafikia limit ya wewe kwamba ni profession. Sasa ukaanza kushindana na mtu kama msanii mchanga ambaye hana professional wote, ni msanii wa studio. Hajafika hata Afrika Mashariki hawamjui. Hata hajafanya concert zake duniani hawamjui. Kwa hiyo inakuia vigumu kusema kwamba nataka kushindana na yule kijana mdogo nipate tuzo na yeye hata kama yeye yuko na hits 2-3 sahihi. Hapana, inapaswa ulinde heshima yako kwa sababu tayari wewe umeshatengeneza foundation ambayo wengine ndio wanatumia hiyo platform kukua. Kwa hiyo mimi nikisema kama nikifanya wimbo na wale kuna advantage mbili. Wao watatumia platform yangu na mimi nitatumia platform yangu. Kwa hiyo it's a win-win situation kwa sehemu zote. Swali lingine kwanza hapo samani. Babanze bishure hama turaza kubaza ibindi hanyuma ko muri kano kanya aramenyesha makuru benshi bifuza kubaza twakaza umwanya w'ibibazo bibiri turaha ikaze Bruce nawe ashobore kwishura. Murakoze cyane kubijambo. Nagira ndamwishure sinzi ko noba natahuye nabi. Abajiji impamvu nifuje gukorana na TID asanzwe hari abandi baririmbyi batandukanye bari ku mwanya jeno no kwishura yuko kubwiwanje TID amaze umwanya muremure ari muri game y'umuziki kandi nta muntu n'umwe atamuzi amaze gukora amateka menshi imyaka myinshi tumubona umuziki ntarigera atakara mu muziki rero iyo mpamvu n'ukunge nafise akora live music byanteye yuko no muronde ko sanzwe mfise n'ikibanza hariyo abo dusanzwe dukorana ba walase bakubita live music navuga ati byoberana yuko buzuzanye kandi akanovera kiwe abantu bakongera kagatanga umwanya abantu basanzwe bamuzi ko n'amateka yasanzwe bakora cyo no kwishura nuko nazare ko twogira ko n'ibindi bibazo bagiye barabaza amatwibutse yuko kuri kano kanya igiteramo kizaba ku munsi w'ejo tusaba artiste benshi bose bariteguye kugira ngo bashobore kwishura ibibazo muza kubaza ibibazo ni bibiri nta kurenza turakira sinagowe nawe nyene abaza ngira ngo natangiye mbivuga uyu wewe uravuze ko amaze igihe gito yakoze mariage hari igihe ataza urabona ko niba wakoze mariage vuba ubu ngubu bashobora kuvuga ibyanjye rero nutaza bakubona turi hano rero kugira ngo twerekane ibyo dukora turi hano kugira ngo twereke abarundi ndetse n'abagenderera Burundi hari abari kumanuka bava mu Rwanda hari abari kuva Tanzania baje kureba iyi show rero nk'uko twatangiye tubivuga irateguye twariteguye abandi tuyiteguye ute ibanga rirejo rero ku itariki 6 byose niho muzabona NDIMBATI ubu ngubu murabona NDIMBATI wicaye ahangaha ubu ngubu hari igihe yabaye NDIMBATI best ariko ejo muzabona NDIMBATI
nyine nyawe naho ibya mutima byo ibyawe mutima maze kubyimba. Yes, no, nibaza yuko twokwakira ibindi bibazo. Yes. Ikibazo cya kabiri ni iki turakunze gukora cyane ku marezo sosiyo hari n'akakunda gusikira ku masitati harimo isura yawe uvuga ati bijyanye na kuko turabona ku marezo sosiyo ibyo tubashikiriza ngaha cyangwa hariho utundi tubikiye tutarabona neza. Ndagushimiye cyane. Arakoze cyane. Reka nishyure ikibazo cya mbere. Uragira uti hari icyo nteganya kuba nakorana. Iyi ni intambwe. Ubundi intambwe ya mbere niyo kuva mu Rwanda nkaza mu Burundi. Ibyo byose rero ni uko bamenyesha amakuru nyine mubaza nk'abarimu kugera hano byonyine ni icyerekana cy'uko ubwo turi kumwe na Mutima. Amakamera yanyu arimo aratureba. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni yuko dushobora kuba turi kumwe n'abandi ejo n'abandi benshi. Ikindi imiryango irafunguye haba mu Burundi haba no mu Rwanda. Twebwe turakomeza duhure kugira ngo dukomeze kubashimira. Hanyuma ikibazo cya kabiri warubajije ariko ubwo ni ikibera. Twabonye wamaze gukina. Uzotwereka ngaha wambwa. Uragira ngo mena amabanga none. Erega kuba waje umumenyesha amakuru ntabwo ari ngombwa kujyana ibyo tuzakoresha. Urajyana iby'uyu munsi, ibyejo n'ibyejo. Ubwo rero ahubwo nakubonye mu bifuzo. No, twakire undi. Kwa jina naitwa Baba Gege kutoka mtangazaji wa BMB wa TV. Swali la kwanza itakuwa kwa mzee wetu pale TID, si kama swali kama pendekezo fulani. Hata kuulizia kusikana na career yako ya muziki. TID ni mtu aina gani? Mpaka saa hizi ana focus katika kazi za live mpaka kufikia mzee wetu kufikisha hapa Burundi. Swali la pili ilikuwa kwa We Love Music. We Love Music umbo sakajo kubona na mutama TID. Murizera yuko muri mwanya zobari ngaha uzamaze kwipanga kwa ikintu kwa kizima uzoshimisha abarundi n'abanyamahanga n'aba Tanzania. Asante sana. Sawa. Hiyo lakini ilikuwa swali au ilikuwa kama ni unanipa na position? Swali. Kama nilivyosema mwanzo, Love Music ni wasanii ambao tayari wameshakubalika hapa. Muziki yao inasikika. Si ndio? Inahitajika wasikike zaidi. Na katika kusikika zaidi ni kupeana nafasi. Unajua kama hiyo stage ambayo ameitengeneza Bruce kwa ajili ya watu kuperform na live band. Hiyo sio ni stage tu watu wapige muziki. Hiyo inatoa maisha. Inafundisha, inaelimisha, ina entertain pia. Watu wanapata ajira. Watu wanakula, wanalisha familia. Kwa hiyo mimi muziki ndio kazi yangu. Na mimi nimeajiri watu kwa bendi yangu. Niko na wanamuziki kama wanamuziki 10 tukiunganisha na sound engineer. Wote wanataka mimi niwapatie pesa. Tukifanya live gig, live music, sehemu yoyote wakija wakipata. Lakini nataka nikuambie kwamba huwezi kuwa mwanamuziki bila practice. Huwezi kutoka tu nyumbani, umeenda studio, umeandika wimbo, watu wameupenda tu wimbo basi ukasema wewe ni mwanamuziki, unakuja kesho umesuka rasta nini? Hapana. You have to practice. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu pia. Lazima wafanye mazoezi ya band. Yes, We Love Music alikuwazo wabajije.
rero uvuga kuri icyo kibazo na kimwe cyagiye n'ibyiwe yamaze gushyira turashobora gukora ibintu nubwo na twebwe biri mu mitima ko tuzosaba ko dukora uko biri kose ari icyo bizodufasha mu gihugu cya Tanzania hafite abantu benshi cyane natwe iyo dusaba kugira twebwe aha bizodufasha imbazi nawe nyine ngo arimo umva ko wenda ibintu yabo bivuga ko twebwe mu bindi bizodufasha ku bakunzi ba TID ari warakunda TID peut-être atarabikunda cyane azumva ko adukunze ahubwo kubera ko dukoranye n'umugabo wakunda ariko nawe hariyo abazorora badukunda badukunde ko natwe biciye muri twe amakara natwe bizotwagurira neza cyane cyane muri Tanzania ko muri Tanzania sinibaza ko tumaze ikibanza yego ileve yanyiri umutima ko amativi y'amahanga hari ahantu tutari yo guca kuri TID bibaza ko hari iyindi miryango bizokugurira ko nawe ndibaza ko mu magati hariho imiryango azokugurira hariya binakunze so natwe nyine muri Tanzania Yesko turakira ibibazo bitatu bya nyuma El Malo kapiteni kamena ariko kwa